Kubingelele mbukeli ngiphinde ngwamukele kusimanzo sekulethela zona ke indaba esafika ngaso ke isikhathi evutha ke amalangabi udubula amavava sikakhane ke lapha na TikTok usetshele ke ama Red Nation ukuthi ke ngempela ke awashiye phansi ke indaba yokukhuluma lapha na ke ngaye ke ukhuzani ke evule ke impela ke o live kubona ke o TikTok kodwa ke ekhulume ngalo ke igama lika Khuzani kuphela nje kumele ke akhulume ngokuthi ke kuvotwa kanjani mbukeli ake ngizuzise yena ke lapha na ke udubula ke lapha na ke ku TikTok esho ngokusobala ukuthi ngempela ke ma Red Nation ke ake sibambe ziqine kuze kuyoshaya ke wona lapha na ke umhla ka 30 silokhu sivotele lona ke iqhawe lapha na ke umthandene ke umfoka amanqele ukuze ke ashaye ke unyaka kathi sokhumbula nangapha ke zikhona ke futhi ke ezaka Blue Nation zizovotela yena ke lapha na yena ke umjolisi ke ngengoma ke ethi mayidululo efeature khona lapha na ke umnqobi yazo mbukeli nangu ke yena ke udubula kushiyela naye siyabonga salibala ingevu ngonyaka odlula salibala ingevu sabheka abantu aba against ingoma kaMthandeni yeqhawe leni so please bafowethu ake siyekeni ingevu this time ake siyekeni ingevu yekani omjolist yekani umjolist or yini yekani yonke lento lekhona njengamanje iyekeni hlukanani futhi nedixa umthandeni kudala iking of Maskandi ikhuluma ithi akuhlukane phansi nedixa musani ukuvula live la TikTok nivulele ukuthi nizokhuluma ngedixa yekani lo masimba lawo leyo nto leyo ayiphele leyo nto leyo ayiphele leyo nto leyo bese kuthi ke nonke bafowethu ake khali vote kuphela ake kuzanye ukusungulwa ama plan ukuthi kuvotwa kanjani ngeke ngabona kamanye ama Red Nation esungulwe ukuthi uma ukuthi uxakekile ukhona ukuvota thenga airtime usifakele la usuku usifakela khona so ake nilandeleni abantu abafana nalabo this time nihlukane nokuvula inako live bokukhuluma indaba zokuthi kwenzakalani la emhlabeni njengamanje akuvala ungevu ushawe ivote kuphela abafana bakithi shawe ivote kuphela abafana bakithi ngiyacela ukuze siyothi masiya lapha esigodlweni seking of Maskandi nge5 or 6 lapha ya emdletsheni sazo ukuthi unyaka sushayile please bafowethu ngiyacela ake kiye kuphansi indaba yengevu akuhlukane nengevu mawuvota lapha nayi ngoba nibona nje nayi ukuthi kuvotwa kanjani lapha ufike ubhale ngama capital letters SMS lapha ngama capital letters uzothi ingoma C bese uyabhala lapha kubani ubese uthi 35615 35615 35615 35615 ufaka ivoti lakho ngane yakwethu ngisho ngathiwa ngosuku mhlawumbe uvota ngo5 ka5 nje ngosuku is enough kusuka nje manje mawungavota nje ngo5 ngosuku is enough ingevu bafethu ake siyekeni ingevu ake siyekeni uyabona lokho ngonyoko odlule angasiphindi ingane zakwethu angasiphindi bafowethu ngoba sathathe vele sayitshela ukuthi into obvious kanti ngapha sakhohlwa ukuthi nali dixa ngaliyana linobudlelwano omnjani nalesa sitabanisa lapho Khuzini so bafowethu leyo nto leyo ayiphele leyo nto leyo akhali ivote bafana bakithi khaleni ivote ingane zakwethu ukuze siyoba proud ngeking of Maskandi sizoba proud ngayo yonke into ayikhaleni bafowethu ayikhaleni ingane zakwethu khale woy awazi ayikhaleni bafowethu ayikhaleni so tiba na TikTok ayikhale bafowethu ayikhale so bafowethu ngiyacela ngiyanxusa ingevu phansi akuvulweni all live bokuthi kuvotwa akuvulwe all live ukuthi kuvotwe kuhlukwane nengevu bafowethu ayiphele ingevu nje ayiphele ingevu ngiyacela ayipheleni ingevu ngantshela ngathi ngicheme nani sidanana since idixa la kwazi ukuyobopha umlandeli lahamba la ubophisa umlandeli yabo la khohlwa wontanga yabo lahamba la ubophisa umlandeli lahamba la umbophisa hlangana namaloyalo lahamba la umbophisa so ingevu ayiphele bafowethu ayipheleni ingevu ayipheleni nami ngisazokwenza emavideo lamaningabi la ngivota la maningabi amavideo ngisazowenza la ngivota la so le nto leyo ayipheleni bafowethu akuvotwa khali vote ingoma C2 35 6 15 35 6
15 ayikhale bafowethu, hlukanani nengevu, ingevu ayiphele. Uma ngibona iRed Nation kuthiwa livulela ingevu liphendulana nalezinto ezinothayile ekhanda, liphendulana nalokho nginamaqemfu lokhu ngapha eMtuba, liphendulana nalezi nja zonke lezi impukane ezihlaza, hlukanani naleyo nto leyo. Ngizoxabana nalo kabuhlungu kabi leyo Red Nation leyo, xabana nalo kabuhlungu kabi, ayiphele leyo nto leyo. Akhaleni ivoti ingane zakwethu, hlukanani nengevu.